A ovaj svet je podeljen oštro na dva dela, na budale i na oni koje trpe. Puno je budala ovde i lakovernih ljudi koje je lako kupiti i još lakše zavesti. Ti domaćini misle da je njima dato da potroše kao svoje sve vreme jednog naroda. Kao da iza njih ništa više ne može da se dogodi. Ovaj prostor je škrt kad treba da iznedri čoveka sa misijom, čoveka darovitog, koji može da vidi bar jedan vek unapred. Zato se ovde stalno strada. Živi se stihijski, primitivno. I svi neprestano stradamo. Balkan. Poštovani gledalci, dobrodošli u novu emisiju Balkanska pravila. U današnjoj emisiji specijalno zadovoljstvo, veliko zadovoljstvo imam da pozdravim čovjeka koji je legenda naših prostora, ali i cijele planete, cijelog sveta, pogotovo u disciplini kojom se bavi, gdje je osvojio brojne titule. Petar Čelik. Petre, dobrodošli. Hvala ti, sad sam postao tvoj dužnik, moram te častiti za ovo što si ovako lepo rekao. To je istina, Petre, mislim, toliko svjetskih titula u jednom sportu. Jeste, ali ja sebe tretiram kao običnog čoveka i u mom pristupu obično ljudi tako ne govore. Dobro, to je da predstavimo, mora da predstavimo ko je gost. Petre, reci mi, ti si jedan od prvih i moramo, bit ćemo malo na ti, zato što smo i prijatelji i tako da pređemo preko te formalnosti. Jedan od prvih ljudi koji se bavio pogotovo, da kažemo, bodybuildingom i koji je išao po tim sloganom, to je recimo pogotovo onih nekih 80. godina bilo popularno čak i u školskim emisijama, u zdravom telu, zdrav duh. Dakle, nije samo bila ta fizička. A šta nam možeš reći o tome i paralelu s ovim što imamo danas, jer vidimo danas da ovu neku ekspanziju tih steroida i svega čim se bave i ne samo bodybuilderi, vidimo u raznim drugim sportovima, još od onog Ben Johnsona, kad je to postalo svjetski hit. Šta nam možeš reći o tome i to je paralelno iz tog vremena tadašnjeg, jer ti si danas aktivan u tom sportu, kako je to danas i koliko ta omladina zapravo ne razume o čemu se radi? Pa već u ono vreme ja sam propagirao izreku telesna izgradnja je bitna za nacionalnu izgradnju. Ovdje nacionalno se sve nešto potire, satire do beznađa, a na drugoj strani kad se uporedi ono u zdravom telu, u zdrav duh, sad sam siguran da to nije tačno. Sad tebe to možda iznenazuje kako da nije tačno, zato što je zapravo u zdravom telu, u zdravom duhu zdravo telo, obrnuto je. I pošto mi živimo u doba satanizma i taj satanizam je nama postao realnost zadnjih par decenija, recimo, on traje jako mnogo. To znači da su stvari bile okrenute s noge na glavu i obrnuto mnogo ranije. Tako da sada to postaje jasno i onda je mi jasno zašto je došlo do te izmene toga. Zapravo jer novi svetski poredak, koji u nazivu ima taj prefiks novi, on zapravo nije uopšte novi i postoje isti taj i u starom Rimu. Prema tome, on traje u kontinuitetu, zove se novi zato što treba da donese preokret, ali na tom preokretu se, kažem, radi već par hiljada godina i u tom smislu je došlo promjena, prvo uvođenje hrišćanstva koje je potiralo važnost tela, tek je u renesansi malo došlo do više slobode na tom planu, a do tada je bilo telo nešto što je bilo sramotno, nešto čega se trebamo stiditi, bilo je važno da satiremo naše potrebe tela i tako dalje, pa i svi sveci u crkvama na freskama su bili jako izmoždenog lica i tako dalje. Znači, telo je bilo u drugom planu, ali opet u isto vreme je telo bilo forsirano jer u zdravom telu je zdrav duh. Zašto je to? Pa zato što maksima u zdravom duhu, zdravo telo je bilo u antičkom mnogobožačkom vremenu. Tada je bio na sceni politeizam i sad kad je došlo do promene, kad je Konstantin uveo kao zvaničnu veru hrišćanstvo, onda automatski morao
negde presjeci sa starim i onda je sve bilo okrenuto na pačke, pa tako i ta izreka, ali to ne znači da 2000 godina skoro kasnije da mi ne možemo biti svesni toga da zapravo neke stvari koje traju još i danas, kao recimo olimpijske igre, one su izopačene, ne samo ova maksima o kojoj sam govorio, nego ono je izokrenuto u drugom nekom smislu. Na olimpijskim igrama se propagira satanizam. Vidjeli smo olimpijske igre u Londonu. Vidjeli smo slične predstave u švajcarskim tunelima kad otvaraju te tunele. Znači, u Londonu su već govorili o koroni, prikazivali ogromne hale sa, ne znam, stotinama bolesničkih kreveta, bolesna deca i tako dalje. Znači, to je neka agenda koja se sprovodi, a zašto nisu te olimpijske igre verne onome originalu koje postoje u antičko vreme? Pa prvo, sve olimpijske igre su bile posvećene ovome glavnom bogu, Zevsu, i odigravane su u njegovu čast, pred njegovim kipom. Sad, to se ne uklapa sa hrišćanstvom, koje je na neki način važeća religija u svetu. Zašto važeća? Pa zato što Engleska je anglikanska crkva. Onda imamo Ameriku koja je mešavina te crkve i rimokatoličkog hrišćanstva, pa onda imamo generalno Evropu koja je isto tu negde podeljena, ali Vatikan u njoj igra izuzetno važnu ulogu i sad se to ne uklapa sa nekom antičkom idejom iz vremena politeizma, ali na drugoj strani ti centri moći, to je pre svega Vatikan, to je London City, Washington, Brisel i Berlin. Oni radi sinhronizovano, zajedno sa Solomonovim hramom iz Izraela, oni hoće da naprave svetsku religiju. Sad ta svetska religija, ona treba da bude monoteistička, nikako politeistička. I u tom smislu olimpijske igre ne mogu biti prikazane na način kako je to bilo nekad. Znači, sve služi nekoj svrsi, ništa nije slučajno, o svemu se promišlja i služi da se sprovede neka agenda koja je davno planirana, a to je da svet bude porobljen i da čovjek što manje misli sopstvenom glavom. Ovo što sam ja sad pričao, to je znači moje lično mišljenje, ograđujem se, ne namećem nikom svoj stav, ali u svakom slučaju oni ne gledaju blagonaklono ako čovjek priča ono što misli i još pogotovo ako misli zdravo. Tako da ja neću sam sebi odavati priznanje da je to ovako ili onako, ali u svakom slučaju preporučujem svima da razmišljaju o tome, da uvek traže logičku posljedicu i uzrok, da vezuju to i ima dve stvari zapravo koje nas upozoravaju da li je nešto ispravno ili nije. Pa u vezi sa tim bih rekao, prva stvar je logika, nju sam već pomenuo, a na drugoj strani nešto što je još jače od logike, zato što logika može da omane. Reću šta je ovo drugo, ali prvo vezano za logiku. Sve nešto je isplanirano, bez obzira o čemu da se radi. I ne ispadne tako. Znači, logika može često da omane i da prevari. E sad, šta je to što nas nikad ne izneveri, ali mi retko kad koristimo tu mogućnost koja ima izuzetno velik potencijal. To je činjenica koja se prikriva i u medicini javno, da mi imamo zapravo dva centralna nervna sistema, koji je jedan, to znamo jer o njemu stalno govore, a o drugom se ne govori, mada on ima mnogo više ovih neurona ili oslonaca iz kojih crpi ono što mu daje verodostojnost, a to je zapravo probavni trakt i kažemo, osjećamo nešto iz stomaka, imamo leptiriću u stomaku i to nas ne prevari. I treba negde da idemo i sve sam isplanirao i sve je u redu, sve je lepo,
I nešto mu upozorava nemoj. Evo, ja sam imao takav jedan slučaj u Bačkoj Palanci, to je bilo negde 88. 9. godine. Ja sam tada imao u hotelu Park u Novom Sadu fitness klub. I to, da li bio najbolji u gradu i na drugom mjestu, uopšte nije bitno, ali vrlo cenjen fitness klub. I ja sam svaki dan kad završim posao u Bačkoj Palanci, tamo sam imao fabriku proteina i onda idem u klub, treniram, uzmem pazar, zaključam i tako svaki dan. I sad jedan dan nešto meni govori iz stomaka, nemoj da ideš. Ne postoji nikakav razuman razlog radi koga ja to ne treba da učinim, ali meni kaže nemoj. I ja to poslušam. I odem ja u tu firmu, tamo gde je sve to odigravalo, radnici već otišli kućama i ja uvijek imam tamo šta da radim i nešto radim. U jednom momentu, na tom rastojanju kao između tebe i mene, bukne vatra. Nevjerovatno. I ta vatra je uhvatila odmah laperiju koja je lakirana i to je u sekundi bio plamen do plafona. Sreća što je tu bio pored mene aparat za gašenje požara i ja sam taj požar brzo ugasio. Upropastio sam skupocenu pisaću mašinu koja onda koštala 2.500-3.000 maraka, neka Olivetti specijalna sa menjanjem tipa slova, slično kao što mogu danas da rade kompjuteri, onda još kompjutere nije bilo takve vrste. I to je to što me upozoravalo da ne odem. Posle se ispostavilo da je kutija pravljena, to je bio ispravljač, mislim na 9 V za telefonsku sekretaricu. Iz tog uređaja je krenula vatra. Tako da se nisam zadesio tu, ne samo što bi pretrpeo ogromnu materijalnu štetu, pitanje da bi se je oporavio. Jer to je bila firma koja je izvor mojih prihoda, po čemu sam bio poznat, tu su arhive, sve tu, cela zgrada bi izgorala normalno, ali mislio bi da mi je to neko podmetnuo. A eto, niko mi nije podmetnuo kako čovjek može da pogreši i da greši dušu. Imao sam priliku da se uverim, treba poslušati stomak. E sad, to je to što moramo uvažavati kad odlučujemo da li je nešto ispravno ili nije ispravno. Ja sam bio malo poduži, nadam se da mi ne zameraš. Petre, vrlo interesantna stvar je, kad smo govorili o zdravom telu, zdrav duh, ali vrlo interesantna stvar da će mnogo ljudi danas reći, pogotovo naučnike iz medicine, da je čovjek ono što zapravo jede. Da smo mi sastavljeni tih vitamina, minerala, masti, onih koje pojedemo. Puno je bilo sukoba tih nutricionističkih škola u posljednjih godina, raznoraznih dijeta od, ne znam, ovih sa raznim imenima, od nekih samo mesnih, od nekih samo biljnih. Šta je ono i kada se prvi put ti shvatio da u stvari je vrlo bitno za čovjeka da se ispravno hrani, da bi bio zdravi duhom i tijelom suštinski, jer o tome govore, evo spomenuli smo i Svete knjige i Bibliju i mnoge druge, ovo što smo govorili o antičkoj Grčkoj, tad je pojam bio, znamo i sve kipove, statue, kako su pravljene o skladnosti tijela, o tim sportistima. Kada si prvi put u stvari spoznao da je zaista bitno ono čime se čovjek hrani i kako si ti tu svoju ishranu izgrađivao od ovoga, jer primjer je ono što najbolje pokazuje u životu. Na ovom primjeru možemo vidjeti da je to zaista uspješno. Nažalost, ne može se dati decidiran odgovor, jer postoje dva suprotstavljena mišljenja i što je interesantno, ovo da su tačna. Prvo, čovjek se sastoji iz tela i duše. Duša je večna i ona je na prvom mestu i naša personalna odrednica nije telo, nego je duša. Nažalost, u materialističkom svetu se tome ne pokrene dovoljno pažnje. Znači, kad mislimo da je važnija duša nego telo, to je jedna vrsta razmišljanja, jedna vrsta filozofije. Ako razmišljamo da je potrebno obratiti pažnju tome šta jedemo, to može možda da utiče indirektno na dušu, ali uglavnom odlučuje o tome da ćemo biti zdravi, kako se telesno osjećamo, da li možemo pokazati telesni napredak ili eroziju i tako dalje. Tako da nešto što je vezano za ovo malo pre što sam pričao o tom osjećaju šta je ispravno, šta nije ispravno. Opet se vraćamo ka tome zato što od toga da li se mi pravilno hranimo zavisi šta mi osjećamo.
Jer taj drugi nervni sistem, kog sam ja pomenuo, on funkcioniše samo onda ako se pravilno hranimo. Znači, kad čovjek počne da jede industrijsku hranu, hranu koja je termički obrađena, ako jede industrijski šećer, margarin, ako jede proizvode koji sadrže belo brašno, so, pogotovo razne otrove, koje hrana sadrži, neminovno današnja hrana njih sadrži, manje i više, onda gubimo taj osjećaj da je bitno da li imamo mentalno zdravo telo. Znači, postoji, osim duše, još jedna mentalna odrednica tela, koja može biti zdrava i bolesna, ona je više vezana za osjećanje. Tako da, mi smo zdravi onda kad imamo svoj mir. A mir opet imamo kad se dobro osjećamo i kad nismo krive stvari radili. Tako da, to je vezano i za moral i za tako još neke druge norme u društvu i onda se ne može samo izdvojiti jedno od drugog, jer biti telesno fit, to nam zadovoljava neku našu potrebu da budemo zdravi, dopadljivi i sad, ako idemo po onoj maksimi za koju ja unaprijed a priori kažem da nije tačna, u zdravom telu, zdrav duh, treba da bude dobar i duh. Duh, to je zapravo naša svest. Sad, naša svest ne mora da zavisi od tela, ona možda više zavisi od opšteg mišljenja, od društva u kojem smo sazreli, formirani, zavisi od toga kako smo vaspitavani i zavisi od toga koliko mi imamo neki određen odnos prema Bogu. Tako da je ta priča mnogo komplikovana, ali naravno ja, baveći se bodybuildingom, nisam uvek i razmišljao kako razmišljam sad. Sad sam malo stariji. Šta je bilo na početku? Kako je ishrana bila na početku? Na početku je to bilo vrlo jednostavno. Živio sam u porodici u kojoj je bilo puno sportista, o tome se puno pričalo. Sport je bio uvek neka tema i neka orijentacija i pošto nismo bili nešto bogati i nije mi otac bio u komunističkoj partiji, u to vreme je ta bila jedina partija koja je bila i jedina i dominantna i u tom slučaju kad neko hoće da napravi karijeru, a nije ni Nikola Tesla i iza njega ne stoji niko koji ima pare, ni partija i tako dalje, on je to mogu da uradi vrlo lako ako je zdrav kroz sport. Naravno, mora biti motivisan i mora imati želju da uspe, ja sam to sve imao. Samo sam se u jednom trenutku u srednjoj školi dvomio da li idem u muziku, jer sam završio nižu muzičku školu, pa nisam bio siguran, privlačilo mi jedno i drugo, ali sam izabrao sport i ne kajem se, mislim da sam dobar izbor napravio. Sad, kad čovjek izabere sport, onda da bi uspeo u tome, on mora da se drži određenih pravila, mora biti naravno motivisan, mora imati volju, želju za uspehom, mora imati radne navike, mora imati upornost, znati konkretno šta hoće da postigne i da radi na tome. Jer zapravo, gde ljudi padaju kad je u pitanju uspeh? Ljudi, većina, nisu sigurni da li hoće ovo ili ono. Znači, nisu sigurni šta hoće, a šta neće. Sad, oni koji znaju šta hoće, oni imaju predispoziciju da idu dalje. Pa onda nije dovoljno znati šta hoće, nego mora biti dovoljno uporan na duge staze u toj svojoj želji. Ali onda mora da zna kako se to radi i da izdrži da to sprovodi. I tu opet mnogi padaju. I na kraju oni koji su uspeli, to su oni koji su znali šta hoće, znali su kako se to rade i koji su izdržali. I naravno, potrebna je neka sportska sreća, zato što nekad neke banalne stvari odlučuju. Čovjek može da ne produži pasoš pa da ne bude šampion, kao što se meni desilo prošle godine i tako dalje. Znači, treba imati malo i te sreće, a u suštini osnovno je imati svoj pravac, svoj put i sad to izgleda vrlo jednostavno.
ali je vrlo komplikovano istovremeno u onom trenutku kad mi nismo sigurni da li to želimo. Zašto je to bitno? Zato što manji deo ljudi zamišlja sebe kao nekog vrhunskog sportista. Ali to ne znači da ti ljudi nemaju zacrtan zadatak ili misiju koju treba u životu da vrše. Neko je možda predodređen da bude dobar krojač, neko dobar vozač taksija ili pilot ili neko treba da bude glumac. Ali problem u tome kad čovjek ne spozna na vreme u kom pravcu je određena ta njegova predisponiranost. Znači, recimo Arnold Schwarzenegger je počeo se bavi bodybuildingom sa 13 godina. Ja sam počeo 2-3 godine kasnije. Znači, time je već šansa za neki apsolutni uspeh manja. Znači, zaključak je da što pre znamo šta hoćemo, to su veće naše šanse da uspemo. To se recimo lepo vidi na primjeru Mozarta. On je sa 4 godine znao šta želi da bude i sa 4 godine je već držao koncerte. Da on to počeo da radi 10 godina kasnije, mi danas ne bi znali ko je on. Prema tome, naša omladina voli da spava do podne. Sve nisu sigurni. Ja stalno pitam moju ćerku šta želi da bude, najmlađu ćerku. Ove druge su već ostvarene na neki način. I ja nju pitam šta želi da postigne. Ona kaže, nemoj tata da me daviš, kad dođe vreme, ja ću znati. A sada ulazi u 17. godinu. To je prekasno. Ali možda je dobro da je svjesna da još ne zna šta je možda, da nije u zavod, da ne ide po... Sad, kako ja da ubedim dete ili bilo koju maloletnu osobu da je jako bitno da ona na vreme zna koji je njen put i pravac. Ja sam to znači znao u 8. razredu recimo ili u 1. razredu srednje škole. Ona sad ide u 2. razred, još uvijek ne zna. I ne mogu ja nju okrivljivati zbog toga. Niti bilo koga. Ali za dobro svakoga da se bavi time šta je njegova uloga na ovome svetu. Jer ja sam poznat po tome po čemu sam poznat. Ali se dešavalo u životu se bavim i drugim stvarima. Imao sam recimo odgajivačnicu pasa, pa sam imao pekaru, izdavao sam i časopis, knjige, znači radio sam razne stvari u životu. Naravno, sve to mi je pomoglo da budem ono što jesam, mada to nema logične veze jedno sa drugim. Ali eto vidite, ja danas pričam o ishrani, a imao sam pekaru. I sad se neko da kaže, pa nisi valjda naučio to baveći se pekarskim poslom. Nisam, a sam video šta ne valja. Jer u sportu sam znao šta valja, a čovjek da bi znao, on mora da ima obe strane i da važe između to dvoje. Jer ne može neko u životu samo da ide ispravnim putem, a da nikad ne pogreši. Takav se još nije rodio. Znači, svi mi jedemo ponekad i pekarske proizvode, pojedemo nekad i kolače, i pijemo sokove sa šećerom, i pojedemo neke čokolade. Ali je bitno šta mi pretežno radimo i da li smo svesni toga da kad idemo ovim putem da nije dobro, a kad idemo ovim putem da je dobro. Tako da, ne znam koliko sam odgovorio na tvoje pitanje, ali u svakom slučaju mi smo ono što jedemo. Šta to znači u prenesenom značenju? Ako jedemo puno proteinske hrane, protein je gradivna materija. Od nečeg što je gradivna materija mogu se stvoriti mišići. A ako mi imamo premalo proteina i jedemo previše ugljenih hidrata i masti, ne mora znači da ćemo biti bolesti, ali imamo manje šansi da uspemo u sportu. To su te stvari oko kojih mladi ljudi ne razmišljaju, a time određuju svoju sudbinu. Jer u životu imamo možda 2-3 situacije. Kad dođemo na raskrsnicu, kad biramo koji putem treba da krenemo, da li ćemo znati sami da odredimo, idemo desno, levo ili pravo, ili će nam neko to reći. I kad nam to neko kaže, to je izuzetno velika usluga, ako nam je pravilno rekao, naravno. Ali ja sam primetio, pošto sam se, kažem, bavio nekim stvarima koje nemaju veze sa sportom, da kad god sam radio neke druge stvari,
onda sam bio od života kažnjavan. A kad god sam se vratio da radim opet ono što je moja životna uloga, onda mi je uvijek dobro išlo. I sad, meni nije bilo jasno da li je to samo kod mene tako, pa sam onda počeo da pitam i druge uspešne ljude šta oni misle o tome. Recimo, sećam se vrlo dobro, Marina Milić Apostolović, sad je Radović, zbog Udaje, ona je bila naša poznata pijanistkinja, sad je stalni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Novom Sadu. I ona je 19 godina živjela u Londonu, bavila se sviranjem na klaviru i u jednom trenutku je došla kod mene jer je htjela da obuče haljinu koju je nosila na nekom koncertu u Londonu i nije mogla u nju da uđe. Kaže, Pero, možeš ti meni da pomogneš da do tog i tog dana ja uđem u tu haljinu, da sviram u njoj, imam razlog zašto bi to volila i tako dalje. Sad, to je malo bilo prilično knap. Rekao, Marina, možemo mi to da uradimo ako vi mene slušate u svakom segmentu priče. Kaže ona, pa slušat ću. Ja kažem, ali pošto ja to ne mogu da vam naplatim, ajde onda da ja tražim da vi meni napravite protivuslugu. Kaže ona, koju ako može, vrlo rado. Rekao, da li vi mene možete da naučite da ja sviram za to vreme jedan komad na klaviru od Mozarta i da kad vi dođete da postignete ono što ste vi hteli, da ja dođem da sam postigla ovo. I niko nikom ništa ne plaća. Ona prihvati. I mi smo to postigli. To je bilo negde 2 meseca, ako se ne varam, 2,5 meseca. Čak smo Marina i ja, taj komad, svirali smo to u klubu M Radio Novi Sad, na javnoj predstavi, i svirali smo to isto na bini na Kolarcu u Beogradu. To je jako bitno. Ja sam Marinu pitao, recite mi, molim vas, da li vi, kad se bavite nečim drugim, ona se bavi humanitarnim radom i osnovala je muzičko obrazovno udruženje Tesla Art. Radili smo mnoge dobrotvorne akcije za hendikepiranu decu, za decu sa posebnim potrebama, recimo škola Milan Petrović u Novom Sadu, za njih smo puno radili, kod mene su dolazila autistična deca na trening, sve smo mi to zajedno radili i pitam ja Marinu, rekao, Marina, recite vi meni, kad se vi udaljite od klavira, da li vama je jednako dobro ide? Ja sa strane kad gledam ideje i sve. Kaže ona, ma kakvi, Petar, kaže, kad god ostupim od onoga što je moja životna misija, prava životna misija, dobijem po glavi i shvatam da treba da se vratim onom od čega sam krenula. I onda sam skontao da je zapravo to zajedničko za sve uspešne ljude. I onda sam manje tih ekskurzija izleta sa strane pravio, uvijek sam se trudio da radim ono što je moja životna misija. I ne kajem se, ali mislim da svoj životni zadatak još uvijek nisam ispunio, zato što vršenje te uloge nije samo da čovjek ima mišiće i da pokazuje lepo telo na bini ili pred kamerama i tako dalje. Ima tu još toga da se uradi, ali o tome možemo pričati i kasnije. Postoji jedna, ajde da kažemo, kako smo govorili o nutricionističkim školama, jedan način ishrane je bio prije 30 godina, evo baš u svim sportovima i u kolektivnim, kad gledamo pogotovo naše sportiste, košarkaše, vaterpoliste, to je bio jedan način ishrane, pa je onda nekako došlo do te neke promjene, krenuli su ugljikohidrati, krenuli su možda taj italijanski način ishrane je bio primamljiv, vidimo da sad ti klubovi koriste dosta ugljične hidrate, ne znam, testenine, špagete i to u ishrani. Međutim, u posljednje vrijeme sve više dolazi do ove, ajde da kažemo, vegetarijanske varijante, ali do ovog nečeg sirovog voća i povrća i ono se naročito daje se na inicijativa na tome je zapravo pik. Šta vi mislite o tome i kako je to kod vas u karijeri išlo, kakva je ta ishrana recimo tih 80-ih upravo bila kod svih sportista generalno i kako se to nekako mijenjalo kroz ove novije godine i da li ste u stvari spoznali vi da je stvar ta sirova hrana, da li je to suštinski ta atomska hrana kako bi? Da, ja imam razne periode u kojim sam se ciljano različito hranio, jer malo je poznato da sam ja pre bodybuildinga se bavio olimpijskim dizanjem tegova
jer sam bio prvak Vojvodine i Srbije za juniore. Znači, to je iz vremena srednje škole. I u to vreme moj trener je bio Erik Špajzer iz Bača, koji je bio kasnije selektor reprezentacije. I ja sam odlazio iz Bačke Palanke u Bač, čak biciklom nekad, to je 25 km u jednom pravcu. Na trening i vraćao se nazad. Samo je to dovoljan trening. Da, pa onda kad su treneri postavili suviše naporni, onda su išli u šinobus. Ali onda je bilo problem ne popiti se u šinobus, jer šinobusi imaju ovako visoke stepenice. Nego je bilo problem sići, jer kolena klecaju nakon treninga, pa treba sići dole. I u to vreme mi je Špajzer rekao da kad treba da podesim kategoriju, tamo su tehničke kategorije u dizajnu tegova, da moram paziti da jedem ovu kakao čokoladu, ovu tamnu za kuvanje, i meso. I tako se skida kilaža, mada nisam imao nešto puno da skinem, moja kategorija je bila do 75 kila tada. I to je jedan način koji su primjenjivali dizači tegova i oni su verovali u to. Danas to izgleda smešno iz percepcije modernog sportista i tako dalje, to je strašno prevaziđeno. I onda sam, živeći u tom uverenju da može da se jede relativno sve i da je tajna uspeha u vežbanju, otišao u Nemačku nakon gimnazije, to je bilo 68. godine, u mojoj 18. godini, jer ja sam rođen 25. decembra, znači 4. razred srednje škole završao u maju, a 25. decembra te godine sam trebao biti punoletan. Znači, kao maloletan sam otišao i verovao sam da ja znam, čitao sam o tome, bile su knjige Ishrana, sportista, ne znam, sve sam ja to prostudirao, još u tim godinama. I sad ja odlazim u Nemačku, prvo sam radio u fabrici lekova Bayer u Leverkusenu, to je bilo potrebno da bi dobio dokumenta da mogu ostati u Nemačkoj. Bio sam, znači, na praksi. Nekdo 8 meseci, onda sam stekao pravo da mogu da radim. Pa sam onda se zaposlio u firmi koja se bavila svim onim što je mene zanimalo u vezi sporta. Plate sam imao malo u oba slučaja i meni nije bilo bitno koliko zarađujem, meni je bilo bitno samo da ja imam toliko platu da mogu da opstanem. Znači, ništa me drugo nije zanimalo. Kogod da su mi dali, je prihvatio, samo ako mogu da živim od toga. Znači, ne moram da idem u bioskop, ne moram da kupujem knjige, ne moram da idem da izlete, ne moram lepo da se obraćim, ali mene zanima, to hoću da imam. I to sam imao. I sad dolazi 69. godine, prvo takmičenje prvenstvo grada Esena u kojem sam živeo i ja to radim kako znam, kako smo me učili. Zapravo, mislim da sam dosta dobro trenirao, jer taj koji je pobedio trenirao u istom klubu gde sam trenirao ja, on je gledao kako ja treniram, ja sam gledao kako on trenira, međutim on je bio prvi, ja sam bio treći. I onda, sad vidim koliko nisam znao o tome. Znači, ipak je Zapad bio ispred nas po tom pitanju u to vreme, jer taj Hans, taj momak se tako zvao, on se stalno sušio na treningu, ja sam gledao iz dana u dan, on dobije ispusničke obraze, on se suši, smanjuje. Ja sam mislio, on propada, neće biti dobar, i ja izlazim, ja sam bio zapravo mastan odnosno na njega. U to vreme se pojavio u bodybuilding sportu pojam definicije. Definicija, to je reljefnost, izdržajnost mišića, tanka koža i vaskularnost. Vaskularnost to znači da se vide vene. Meni se skoro ni jedna vena nije videla. On je bio samo u venama. I zapravo shvatim ja tu da moram jesti više proteina, manje ugljenih hidrata. I radim ja to i krene meni lepo, pošto sam sad bio u situaciji da znam kako treba, najgore kad čovjek nije siguran pa proba ovo, proba ono. A na nivou kluba nije bilo nekih instrukcija nutricionista u to vreme? Tamo gde sam trenirao. Pa moj trener, odnosno vlasnik tog kluba, Kurt Albinski, on je sad pokojni. On je interesantan lik, proveo oko 20 ili više godina u Australiji, gradeći pruge. I oni njih ostave i odu. I daju im neku hranu koja možda traje, a tamo su velike vrućine. Ne daju im vodu, jer nema vode.
oni su toliko jadni mučili, ima koji su i pomrli. Pili su svoju mokraću. Ali uglavnom, on se jednog dana vratio kao bogat. Zaradio je puno novaca, otvorio je klub, živao jako skromno, nije imao ženu i decu. I u jednoj sobici, tako u kraju teretane, to, kad se prevede taj nemački izraz na srpski, onda to je soba gde se drže metle. Znači, on je spavao tamo u tom malom prostoru. Mi uopšte nismo tada znali da on je zapravo jako bogat čovjek. On je živio jako skromno, sportski i on je, sećam se, viđao sam ga milion puta, uzme jogurt, stavi kaščicu pivskog kvaca, to je inače sportiste dobro, ali jako gorko. Evo to pomeša s tim jogurtom i jede i on je s tom iskrom, naravno nije samo to, ali u ono vreme se jelo mnogo ribe i povrća. On je bio prvak Evrope. I čovjek je meni govorio neke stvari, i ne meni svima, jer on je bio vrlo korektan u tim međuljudskim odnosima, mada je bio član Nacionalno-socijalističke partije. Sad je to čudno. Kako može biti neko korektan, a član je te partije? Može biti o tome, ali nije bitno sad. Uglavnom, došlo neko takmičenje, a moja firma, odnosno nisam ja bio vlasnik, uradio sam u toj firmi, je bila organizator velikih svetskih takmičenja. I na jednom od tih takmičenja je bila pauza i neko dođe do mikrofona i objavljuje Nacionalsocijalistička partija nije ušla u parlament i svi tapšu. A ovaj sedi pored mene, on naravno nije tapšao to. Ali hoću da kažem, bez obzira što je bio takav, ja sam Srbin iz Jugoslavije, on je bio pre meni uvek korektan. Nije ono ko što mislimo mrze nas ovo, nisam to uopšte primetio. Nije to da bi ja hvalio sa to. Nego hoću da kažem, s čovekom sam imao korektne odnose, mnoge stvari mi je rekao. I ja mu nisam verovao. Da bi ko zna koliko godina kasnije došlo do toga da je on bio u pravu sa tim savjetima u teretani. Znači, on nije pravio razliku kad priča Hansu kako da radi ili meni. On je svima rekao isto. E sad, na čoveku je da li da prihvati ili ne. Kad sam ja shvatio da znam, ja sam to počeo primjenjivati i meni je naglo dobro krenulo. Ja sam recimo sa 71. godine došao na prvenstvo Jugoslavije u Niš i problem, ja nisam pobedio, ali ja sam bio zaista dobar. Zato što taj glas o tome kako se to radi i šta je vrhunski rezultat još na naše podneblje nije dospeo. Oni uopšte nisu cenili definiciju, samo su cenili masu. Recimo, Slobodan Belić je 69. godine, on je iz Pančeva, došao u Esen na evropsko prvenstvo, firma koju sam radio je organizovala. Kad je vidio kakvi su oni koji su došli, on se totalno izgubio, pa onda nije teo da izađe, pa moj šef mu platio put i hotel i sve rekao, nemoj da se zezaš, ja svojim imenom garantujem za tebe, ja sam te doveo, a ti sad meni kažeš kao boli te grlo pa ne može izađeš na binu. Ne plaća tebi neko sve to da bi ti bio u hotelu i sedeo u publici, da se takmičiš. Organizatoru je stalo da ima više zemalja učesnica, time je takmičenje uspešnije. I onda on izašao i ništa nije napravio. To on i sam video kad je došao na trening, kad je bio kakvi su oni ostali, shvatio da on nema šanse. Ali to je zbog toga što se u to vreme kod nas još nije znalo kako se treba hraniti. I sad, znači ja sam bio ispred toga, posle se ja vratio u Jugoslaviju, osnovao sam prvi bodybuilding klub u Jugoslaviji, pa sam izdao časopis koji je izlazio 20 godina na tu temu i tako dalje. Čak sam i sam organizovao mnogo takmičenja, nacionalnih, regionalnih i svetsko prvenstvo sam organizovao čak kasnije svojim novcem u Beogradu. To je bilo izvedno veliko i uspešno svetsko prvenstvo, ali hoću da kažem, u to vreme, znanje koje sam ja pokupio u Esenu se odnosilo da treba jesti mnogo ribe i najbolja riba za to je bila oslić. Mi smo pravili definiciju sa oslićem.
Znači, tu i tamo malo luka, skoro ništa drugo. Za neki 20-25 dana svi smo bili u formi. Ali nema, hoću da jedem i ovo i da jedem ono i malo ovoga i malo onoga. Riba i kraj. I sad problem je tu, čovjek ima pad energije. Kad neko jede samo ribu, on ima krize, on nema energije, njemu je teško da govori, a treba jako da trenira. Sad tu dolazi do izražaja snaga volje, odnosno koliko je ko motivisan. Ja sam bio motivisan, ja sam to mogao. Posle su kod mene dolazili na pripremu u Bačku Palanku, kad sam tamo otvorio klub, Miodrag Prljević, Fiket Hodžić, Slobodan Blagojević, Novica Pavljičić, i mi smo počinjali na mesec dana pre takmičenja. Ja sam učestvovao na istim takmičenjima gde i oni, i tu je bio problem što kad oni dođu kod mene mesec dana pre nastupa, oni su bili u boljoj formi nego ja, zašto sam ja morao mnogo da radim. Izdavati časopis uopšte nije lako, biti trener u isto vreme nije lako, imati porodicu, sve to povezati, praviti marketing i tako dalje. Sve to palo na moje leđa, oni su došli samo da treniraju. Međutim, zadnji mesec dana sam se odrekao svega, ja sam bio sportista samo kao i oni i ja sam uglavnom uspeo za mesec dana da ih prešišam. Ali šta to govori? To govori koliko sam ja bio iskren, kao moj trener Kulta Binski iz Esena, nisam ništa od njih krio, zajedno smo kuvali, zajedno smo jeli, zajedno smo trenirali. Sve smo radili zajedno. I koliko je neko sebe više u to uložio, imao je bolji rezultat. Sad to je znači bilo negde na nivou 70. godina. 80. godina se ta nauka o ishrani u sportu razvijala, napredovala je, došle su neke informacije iz Amerike, jer tamo bodybuilding bio još razvijeniji, tako da izlazili su mnogi časopisi, polako se širila ta vest. Naravno, već u to vreme se počela širiti informacija o upotrebi nedozvoljenih doping sredstava, ali nevezano za to, došlo je do saznanja o upotrebi ili nedostatku natrijuma, natrijum hlorid, to je kuhinjska sol, zapravo on šteti uspehu, znači treba znati koliko ga uzimati, ali ne samo da li soliti hranu ili ne soliti, nego on mora da bude u nekom balansu sa kalijum hlorid, ovo je kalijumova sol, ovo je natrijumova sol. Sad zašto je to bitno? U telu postoji neka ravnoteža između ta dva minerala ili metala, zavisi kako i ko tretira, i jako je bitno da taj odnos bude postavljen pravilno, zato što je kalijum pozitivan, natrijum je negativan na mendenjevoj listi elemenata, i ta dva elementa sa svojim plusom i minusom i vezivanjem iona prave struju u organizmu, i ta struja je ona biostruja koja određuje funkcionisanje mišićnog sistema, nervnog sistema i mnogih drugih sistema, kvalitet krvi i tako dalje. Kad se tu napravi prodor u biohemiji, onda se napravi još jedan napredak. Ja sam to uvek ljudima objašnjavao, bilo reći o magnezijumu koji je također značajan, ali svaki element ima svoju protiv priču, zato što ovaj mineral ima svog antagonistu u tome, a ovaj mineral ima svog antagonistu u tome, i sad ako neko uzme mnogo magnezijuma, što je retko, to u stvari niko ni ne radi, je magnezijum uvijek u deficitu, onda njemu se diže, recimo, selen. Kad neko koristi mnogo selena, recimo, ili tako svaki mineral ima svoj... Pa sa kalcijumom isto, tako je. Sa kalcijumom isto i tako dalje. Znači, to je jako bitno znati i primjenjivati, i onda se još napravi jedan novi prodor. Onda je posle krenulo to da se uči kako se ubrzava metabolizam. Jer od brzine metabolizma mi zapravo regulišemo koliko će imati sala na telu. Kod automobila to znači treba nekom da nam podesi diznu na karburatoru da auto troši manje. A kod čoveka, sportiste, je potpuno obrnuto. Mi moramo da izmislimo način kako rasipamo kalorije, ne da ih štedimo, da bi što manje ostalo sala u našem telu.
I to je posebna psihologija, posebna oblast medicine, vezano je za štitnu žlezdu, vezano je za učestalost uzimanja obroka i za način treniranja. Pa tako, recimo, ako radimo kondicionalni trening ili aerobni trening, onda na jednom treningu u jedinici vremena, recimo sat vremena, potrošimo više kalorija nego ako radimo anaerobni trening, to je trening tipa snage. I sad, u tom momentu to još nije bilo razjašnjeno, ali danas je to potpuno poznato, da se više skida kalorija, mada je to protivno matematičkoj računici. Evo ovako. Više se skida sa tegovima nego kad trčite. A ljudi misle treba da trče, da plivaju, da se bave sportovima izdržljivosti, jer na tom jednom treningu oni potroše recimo 500, 600, 700 kalorija ako su utrenirani. Za amatere to ne važi. Znači, ozbiljni sportisti troše do 800 kalorija na sat. A na jednom treningu tipa snage, kad se dižu tegovi, potroši se pola manje, recimo. Sad kaže neko, pa kako onda možeš biti mišićaviji kad si potrošio mnogo manje kalorije na treningu? Skoro dupla je razlika. Pa stvari u tome, kad neko radi aerobni trening, to je taj kondicionalni trening, on u jedinici vremena potroši više kalorija, ali u preostali 23 sata njima je metabolizam jako usporen i imaju nizak puls. Recimo, ja sam znao Milana Janića i mnogi druge poznate sportiste, oni su imali puls 55, 54, 53 kad se odmaraju. A bodybuilder ili dizač tegova, on ima puls preko 65. Neko ima čak i 70, pa čak i više. Šta to znači? Da koliko god da je ovaj ušparao na treningu, jer se goreo više, on posle gubi na 23 sata, a 23 sata je 23 puta 1 sat. I ako mi nismo potrošili dovoljno u jedinici vremena kad je vežbanje, mi smo potrošili mnogo više u jedinici mirovanja, a to je 23 jedinice. Tako da na kraju, kad se sve podvuče i sabere, više kalorija troši bodybuilder nego onaj koji trči. I to ljudi ne znaju. Možda na pasivan način. Da, na pasivan način. I sad ko to zna, onda, naravno, on već zna kako se trenira i još mora da prilagodi ishranu, da ušpara kalorije kao način ishrane ako može i da jede učestalo. I sad to je opet jedan paradoks, jedno nerazumevanje ljudi koji zaključuju logički. Zato kažu, ne može sve logički. Kažu, kako tu jedeš više, a mršavi si u smislu sala. Pa u tome je što treba znati šta se jede, a ne koliko puta i koliko se jede. Znači, ako čovjek zna koje namirnice treba da jede, možda jede puno, možda se prejeda, ali neće biti debeo. A neko možda radi neke kombinacije hrane u istom obroku koje su loše, koje utiču na zakiseljavanje tela, mogu da utiču na pad imuniteta, mogu da utiču na usporavanje metabolizma i onda krajnji efekt je loš. Zato to je jedna materija koja se čovjek mora posvetiti. Da, to je široka materija, ne može se upamćati. Da, tako da ako neko misli, mene pitaju često, reci mi šta da jedem da smršavim. Da, svi žele u 2 rečenice, ali tako da. Najgore je sa ženama raditi. Mislim, sa njima je lepo raditi. Ali one kažu, nemoj da mi pričaš, reci mi šta da jedem. Pa rekao, kako misliš da ti kažem šta da jedeš? Piši mi, kaže, jelovnik. Dobro, i ti misliš da ćeš moći cijelo život da jedeš jedan te isti jelovnik. Doćeš za koji dan da kažeš, ne mogu, to mi je dovde, a šta sad da jedem? A ja hoću da te naučim kako sama da znaš, pa kad ovo iz ove grupe ti dosadi, a ti uzmeš samo nešto drugo iz te grupe, istu funkciju radi, ali nije ti više otužno da ga jedeš. Tako smo mi to menjali posle, kad su proteini u pitanju, oslić smo zamenili belim mesom od grudi pilećih i tako dalje, ali najveća razlika je u ishrani kad su u pitanju ugljeni hidrati. Zašto? Zato što, bez obzira što kod proteina postoji razlika, proteini koji imaju više esencijalnih aminokiselina i
koji imaju manje esencijalnih aminokiselina i to utiče isto na krajnji rezultat, a to ne utiče toliko puno ako neko ima zdravu jetru, jer telo može da sintetizacijom aminokiselina formira one koji nemaju. To se najbolje vidi kod dece. Recimo, deca mogu da se hrane pravilno i nepravilno, ali rastu i jedna i druga. Vi možete dete ceo dan hraniti hleba i marmelade, hleba i masti, hleba i ovoga i onoga i dete raste koji iz vode. I sad se postoje pitanje, pa kako to? Pa tu nema skoro ništa proteina, odnosno belančevina. To je zato što je dečiji organizam sposoban da sam pravi iz ugljenih hidrata proteine i da optimizuje svoju ishranu. Organizam odraslog čoveka to ne može ne zbog godina, nego zato što u međuvremenu čovjek toliko jede pogrešnih stvari, da njemu već jetra pala na pola funkcije. Da, to je, ona je masna, ne znam, bubrezi slabije rade, slezina koja treba je proizvodi enzime, već slabije radi i tako dalje. To se pojavljaju neki problemi koji nastaju ne samo radi godina, nego radi posljedica nepravilnog načina života. Ljudi su skloni da kažu, naročito mladi ljudi, kaže, pa i onako ću umreti, neću živim 100 godina. Evo moja ćerka, ta najmlađa, kaže, ja hoću da živim dok sam lepa i sretna i hoću da umrem kad sam najsesnija, da ne vidim onu ružnu stranu života. To je mladost, to je neiskustvo. Zapravo, nije cilj samo ni dugo živeti, nego je cilj kvalitetno živeti. Kvalitetno živeti to znači biti zdrav, funkcionalno sposoban, optimista, imati svoj mir u glavi, znati šta hoćeš, šta nećeš, pravilno se postaviti i ići uvijek dalje. Jer čovjek, ako ne može sa 70 godina da ima mišići kao sa 30, a može da uči, ako ima radoznalost i želju za učenje. Evo imam 71 godinu, ja učim i dalje. A neko neće da pročita više ni novine. Sve što sluša, sve što ga zanima, to je RTS, vesti. I naravno, njegova svest ostane na tom nivou, kako mu neko drugi projektuje. On ništa ne proverava. On neće da uči dalje. On neće da pravi razliku da li maska koju ga teraju da nosi štiti od virusa i ne štiti. Njemu je krizni štab rekao da tako treba i on tako radi. A ja spadam u onu kategoriju ljudi koji na pakovanju maski pročita, ova maska nije zaštita od virusa korona-19. I zašto bi ja nosio? Jer gledam, ljudi ulaze u vodu na plaži, nose masku. Sami se voze u autu, nose masku. Idu ulicom, nemaju saputnika i nose masku. Očigledno da su to ljudi koji neće da uče, koji neće da šire svoju spoznaju. A to nije sad samo kad je u pitanju bolest, zdravlje, kad je u pitanju disciplina, nedisciplina, javni moral i tako dalje. To se odnosi na ceo život. Pa onda ljudi imaju predrasudu. Što je najgore na odgoj djece se odnosi. Tako je, prenose te gluposti i misle da znaju kad uče decu šta treba jesti. I onda kad dete nešto neće da jede, onda ga oni teraju na silu. A to nije slučajno. Dete ima instinkt. Ima instinkt do te mere, kad je malo, kad ne znaš da priča. Ako vidi negde zid na kome otpada malter, i onda ide grebe to i liže. To je zato što detetu fale minerali. A onda ga roditelj istuče, udar ga po ruci, kao ne to fuj kakano i tako dalje. Umesto da razume da detetu treba dati minerale, ono raste, razvije se kosti, tetive, zubi, koža, za to su potrebni minerali. A to ne može da dobije iz onih kašica, fruktalovi i ne znam, jednostavno potrebno je sve ono što učestvuje u procesu rasta. A to nisu samo proteini. Znači, ako jedemo pretežno proteine ili samo proteinsku hranu, mi nećemo moći da razvijemo mišiće. Znači, neko da kaže, a kako to kad je to gradivna materija? Pa zato što onda deo tih proteina telo razgrađuje da bi pravilo energiju. I sad neko računa, pojeo sam 150 grama proteina danas,
to je dovoljno. Jeste. A ako telo od ti 150, 100 potroši za energiju, a pri toj transformaciji se mnogo gubi. I 1 gram ugljenih hidrata odgovara po kalorijskoj vrednosti 1 gramu proteina. Međutim, ako telo upotrebi 100 grama proteina, ono ne može da stvori 100 grama glikogena. Glikogen je krvni šećer. Zašto? Jer toj transformaciji se gubi. Znači, on može stvori 50, 60, 70. I tu postoji gubitak. Što znači, mi moramo da jedemo i ugljene hidrate. To se vidi na detetu. Ono jede malo proteina, a raste. Znači, bez ugljenih hidrata nema rasta mišića, pa i rasta u visinu. Sad, kako to nekom objasniti, kad roditelj misli bilo šta detetu da da, to je dovoljno dobro. Pa to jeste možda dovoljno dobro da dete raste, a nije dovoljno dobro da se pravilno razvija. Pa se onda dešava. Dete je naglo izraslo, a onda ima problema sa kolenima, sa kičmom, jer vezivno tkivo je slabo. Mišići su slabi da drže to visoko telo i onda se dolazi do skolioze, kifoze, nepravilnog držanja, ravni tabani i tako dalje. To roditelji neće da razumeju i ne znaju koliko je bitno za dete da se bavi sportom. Tu je značajna uloga trenera, uloga lekara, ali lekara specijaliste ili lekara koji se i sam bavi sportom, koji razume te procese. Zapravo, ljudi su skloni tome da veruju da ako pitaju lekara šta treba jesti i on im kaže da je to dovoljno kvalitetan odgovor. Međutim, nije. Što kažu na engleskom second opinion, traži se drugo mišljenje da se vidi da li će se potvrditi. To je jedno, tako je, a na drugoj strani imamo još jedan razlog, a to je, oni nemaju ni jedan predmet na medicinskom fakultetu gde se izučava nutricionistika, gde se izučava promet materija, biohemijski proces, to je već biologija, to je biohemija i tako dalje. To radi mikrobiologija, ne znam, druge struke. Oni su podeljeni. Oni ne mogu u jednoj struci da obuhvate sve, jer ona je stručnjak za pluća, ona je stručnjak za srce i krvotok, ona je stručnjak za zglobove, ona je, ne znam, za uho, grlo, nos i tako dalje. Tek sad pokušavaju to da objedine specijalističkom opštom medicinom. Jer opšta medicina, to je ona koju svi završe, nije dovoljno dobra, ne može sve da zna. A onda ima specijalizaciju, pa onda nauči opet dobro samo jednu oblast. Neko je dobar hirurg, a ne zna šta jeste. Ja sam imao takvog jednog kod mene u zgradi gde stanujem, čovjek je umro mlađe od mene. I bio u Kamenici, jedno su ga skrpili. Da nije bio taj što jeste, poznati hirurg, davno bi bio mrtav, oživjeli su ga tamo, čudesa su radili, vratili ga nazad, on je za 2-3 godine umro ponovo i nastavio da jede ono što je jeo i ranije. Pa, pitam se sad, kakav je to lekar koji zna znanje, a ne primenjuje ga na sebi i voli da umre? Pa i on je volio da živi. Pa ima ona izreka lalinska, kaže, ko sam doktore, ne živaš tata? On kaže, a što me to pitate, Lalo? Pa nije živ, kaže. Pa nećete vi mene onda lečiti kad niste tvog statu spasli, znači nećete ni mene. I logično, sasvim logično. Znači, jedno interesantno pitanje, spomenuli smo malo prije Arnolda Schwarzeneggera, dakle, to je jedan od prilike role model, da kažemo, 80. i 90. godina, on je također bio prvak svijeta, tako, u bodybuildingu, kasnije je otišao u tu filmsku industriju, međutim, videli smo nakon njegove karijere i kod dosta sportista vidimo da kada se završe njihova karijera, da se oni pretvaraju u nešto sasvim drugo. Da li čovjek mora, kao što kaže, do kraja života da se bavi tom aktivnošću na neki umjereni način, ili je kod njih bilo nešto drugo, korišćenje dozvoljenih sredstava, zbog čega se to dešava? I jedno, i drugo, i treće. Ali recimo da kažem, oni su, ti profesionalci, oni spadaju u profesionalce, koji to rade na način da zarade novac ili da im to bude oskočna daska da uđe u politiku, na film i tako dalje. I on je to uspeo dobro da premosti. Ti načini kako on to radio nisu baš suviše moralni
ali nećemo o tome, da ne ispadne pričam protiv čoveka, nego na zapadu... Vi ste njega upoznali lično? Da, jako dobro ga poznam. Na zapadu važi ono makijavelističko, cilj opravdava sredstvo. Tu onda ide ono protivno duši. To je taj zapadnjački materializam. Ako ti nemaš svoj mir, ako ti moraš mir posle da tražiš u drogama, onda nećeš doživjeti da si zdrav, a kad nisi zdrav ne možeš se baviti ni sportom, a tebe ni sport ne zanima jer je to samo, to su merdevine do nekog drugog uspeha i tako dalje. Znači, ja sam gledao... Začarani krug. Ja, da, to je mnogo začarani krug. Ja sam gledao njega, gledao sam Frank Zena, Francesca Colombo, to su bili asovi onog vremena, naravno i drugi i Sergio Olivu, ali oni su pušili marihuanu. I ima onaj film, jedan Arnoldov, dokumentarni, dva zapravo ima, sad ne znam u kom je to prikazano, da li neko izove Stay Hungry, znači ostani gladan, ili Pumping Iron, to je pumpanje gvožđa. U jednom od ta dva filma on puši marihuanu. Ali ta priča sa marihuanom, to nije Arnoldova priča. To je globalistička priča. Zato što on je radio što mu se kaže. A to je trebalo da navuče neke druge da to rade. A onda ti neki drugi prave biznis. A onda kad im je taj biznis bio mali, onda je trebalo navući ljude na steroide. Pa je ponovo on služio za to. On je znači bio globalistička lutka. Njegov otac je bio Hitlerovac. Ja imam negdje sliku u telefonu na internetu, možda se nađe. Sjeća se, da, Gustav Schwarzenegger, ukuca se Gustav Schwarzenegger. Nećemo sliku pa ćemo staviti. Da, apsolutno. To niko još nije objavio. I sa onom nacističkom kapom i tako dalje. Čovjek je bio nacista. I sad, ja, kad sam Arnolda upoznao, ja nisam znao za taj detalj, a mene stalno nešto vređa, partizan, tako me zvao. Ja ne znam zbog čega. A to je zato što ima nacističko vaspitanje, moj otac je bio partizan, ili iz partizanske Jugoslavije, možda i zbog toga, ne znam. Uglavnom, ja sam bio... A to je već znao, dakle, prije nego što vas je upoznao, raspitao se o tim detaljima. Uglavnom je već zvao partizan, ja ne znam kako i zašto. Ali to nije normalno. Šta sad, da sam ja znao da je njegov otac bio nacista, trebao sam da ga zove, ti naci. Mislim, čemu to, ako se druži u poslu sporta? Tako da, posle se on družio u Americi sa Kurtom Waldheimom, koji je bio čak generalni sekretar Ujedinjenih nacija, mislim, ako se ne varam, u 2 mandata, ili je bio 2 puta predsjednik Austrije, ne znam, nešto je bilo 2 puta, od 2. I čovjek je zlikovac, ratni zločinac. I to čak bio na našim terenima, kažu dole. Da, on je na Kozari istrelio, ne znam, više hiljada građana i dece i tako dalje. Čovjek je zlikovac. Njemu je on bio uzor i sa njim se družio. I oni, ti bivši nacisti, svoje deci i drugima, pa zajedno i sa Jevrejima, je to interesantno, bogati Jevreji sa zapada. Oni prikupljaju nacističke relikvije. Ja sam to imao priliku da vidim. Mislim se, šta ti kupuješ hitlerovske uniforme, oznake za činove, ne znam, delove, opreme i tako dalje. Slike, recimo Otto Skorzeny, koji je bio Hitlerov adjutant, Hitlerov ubica i telohranitelj. On je poslat iz Nemačke, pošto je Tesla umro 7. januara 1943. Znači, ovo je morao biti najmanje početkom 1942. godine u Americi, da bi mogao ubiti Tesla. On je ubio Tesla. Da, to je svjedočio. Da, on je to na samrti javno rekao. Prema tome, postavlja se pitanje, ko tu koga vara, ko je tu izgubio bitku, ko je dobio, da li jedan nezavršeni rat predstavlja potrebu organizatora tog rata da pokupe snage, da ih čuvaju do sljedeći rat. Evo recimo vidimo Soros, on je bio nacista također kao mladić. Čak kažu da je u jednom koncentracijnom logoru bio zadužen da je onaj ciklon B, onaj poznati otrov. Evo ga, sad je on neko ko drva svetom. On kupuje naše političare, on pravi obojene revolucije u raznim zemljama,
pa je napravio i kod Slobe Miloševića da DOS dođe na vlast. Znači, bivši nacisti se i dalje nešto pitaju. Werner von Braun, koji je bio nacistički vojni stručnjak za rakete, V1 i V2, kojima je gađan London, je bez posljedica odveden u Ameriku i služio razvoju NASA, njihovoj kosmičkoj industriji. Tako da imamo mnogo toga. Jesu se Sovjeti borili da i oni uzmu nemačke stručnjake, ali ne zlikovce. A ovi su uzimali bez razlike koje ko. Recimo, dr. Mengele. Dali su lažnu informaciju o tome da on završio u Južnoj Americi. Međutim, dokazano, ima pisani dokaze, izgleda svedoka. On je živio slobodno u Severnoj Americi, nije bio hapšen, nije bio suđen, spašen je iz Nirenberga. Tako da, sad sam se malo udaljio od tebe, gde smo bilo započeli oko... Da, sa Schwarzeneggerom smo počeli, ali interesantna je tema zato što vodi baš u tom pravcu. Evo, recimo, koliko je to sve relativno. Kako taj uspjeh u stvari ima u svoju pozadinu, da to nije da... Tako je, znači... Nema se stalno u Hollywoodu priča taj američki san, kako neko dođe s ulice, postane, ali to ne postoji praksno. On, koji je bio sin naciste, ja ne volim nacizam i nisam nimalo, kažem, moj otac je bio partizan. Drugi deo familije su mi bili četnici. I više volim tu stranu. Zašto znam da komunisti su zapravo sarađivali sa ustašama protiv Srba. I postoje onaj čuveni sporazum iz Sremske Mitrovice između Mileta Budaka i Moše Pijade da lome kičmu srpstvu i monarhiji Karađorđevića. Tako da postoje stalne misije u Zagrebu gde su partizani išli na dogovor sa ustašama i Nemcima. Tito je doveden do Beograda od strane Gestapoa da bi išao u Užice na slobodnu teritoriju da bude komandant partizanima. Tako da tu ima mnogo mutnih radnji, zato poštenije me priča četnika, nema veze kako oni njih prikazuju. Pravim razliku između nekog samoproglašenog četnika koji tjera svoju pravdu, koji sudi, presuđuje, izvršuje, i onog koji je bio regularna vojska u Kraljevini Jugoslaviji i nije teo okupatoru da se preda i predstavljao je pokret otpora. Jedina zamerka tome, ako uopšte može da se nađe neka zamerka, je utoliko što je recimo Dražen Mihajlović kao ministar vojske ili glavnokomandujući tih jedinica bio jugoslovenski orijentisan. A to se ne ističe, što bi mogao biti i argument u njegovu čast, jer oni ga terate kao velikog Srbina. Kako može neko biti istovremeno veliki Srbin i Jugosloven? On je teo da spase Jugoslaviju, da ona i dalje bude monarhija i kralj da se vrati. To što to nije ispalo tako, to ne znači da on bio loše orijentisan. On je dao zakletu kralju i otadžbini do kraja ostao veran. I ne vidim loše šta je u tome loše, jer moj otac je bio vojno lice, aktivno vojno lice u Kraljevini Jugoslaviji i zaklao se kraljevini, odnosno monarhu, na vernost, pa je otišao posle u partizane i time je prekršio svoju zakletvu. Šta je sad časnije od to dvoje? To je sad pitanje savesti. Oni koji su bili u partizanima, oni misle da su ispravno postupili, a oni drugi misle da su oni ispravno postupili. Međutim, Mada da budemo iskreni, ideološke borbe tu neke nije bilo, bilo je samo bitno gdje je masovni koji pokret bio. Jer malo je razlika sa dvije strane Drine koji je pokret bio masovni, zato što mislim da ti ljudi koji su išli u to vrijeme, oni ideološki uopšte nisu na to gledali kao monarhisti ili komunisti, jer vrlo je malo ljudi, recimo interesantan je podatak da je Komunistička partija Jugoslavije, ta Titova, imala 3000 članova na ulasku u Drugi svjetski rat, dakle, to je zanemariv broj bio na toliko jednu državu. Dakle, nisu, pogotovo iz ovih agrarnih krajeva, kakvi su prilično u Bosni i u Srbiji bili, da su to ljudi ideološki bili komunista, je vrlo teško vjerovati. Pa, kažem, partizani su imali i pismene i usmene dogovore sa ustašama, da kad god zagusti, da oni prelaze na teritoriju NDH i tamo i niko ne dira. Znači, partizani se nikad nisu borili sa ustašama. Neko će možda naći neki primer da to pobija. Ali ja govorim u globalu. Znači,
Ima pravilo i ima izuzetak koji potvrđuje pravilo. Ja ne govorim o izuzetcima, ja govorim o pravilu. Znači, partizani su toliko bili na ustaškoj strani, da čak posle 9. maja 1945. godine nisu išli odmah da oslobode Jasenovac. On je oslobođen kasnije. To govori, dali su im vremena da se povuku. Dalje, Tito je minimum 200.000 ustaša na kraju rata obuku u partizansku uniformu i stavio ih u Beograd da ih sačuva. To su te nevladine organizacije, to su ti koji su na vlasti, jer došlo je vreme da njihova deca zakamuflirana prošlošću, izmenama identiteta i tako dalje, vladaju i mi se čudimo kako su protiv svog naroda, misleći na srpski narod. Pa zato što nisu Srbi. Nek mi kaže neko za nekog ko je pravi Srbin, a da je vladao Srbijom. Ili Jugoslavijom, ja ne znam tako. Đinđić nije bio Srbin. Tadić nije bio Srbin, čak imao ustaš u familiji. Brnabićka imala dedu satnika ustaškog. Ova iz Bugojna. Šešelj, 90% svi Šešelja su Hrvati, on jedini nije. Ili jedan od malobrojni koji nisu. Okej. A mi ne znamo što on nosi u svoju. Interesantna je ta politička pozadina u Srbiji što se dešava i da je Srbija uvijek centar svih tih dešavanja. Koštunica izmišljen identitet. Tadić izmišljen identitet, čak i prezime, za jednog i drugog. Tomislav Nikolić nije poreklo Šumadinac, znači lažnjak. Tako da, kako mi možemo se osjećati dobro, kao i svoji na svome, ako non stop imamo izdajnike na vlasti. Oni koji rade za one za koje je radio Arnold Schwarzenegger, odnosno Kurt Waldheim. Sad dolazimo upravo do ove ključne teme ovoga navodne pandemije COVID-a, koji vidimo da po svim statistikama u stvari ne postoji, da vidimo šta se krije za toga, zbog čega je to cijeloj toj eliti iza scene koja se krije, zbog čega im je to bitno da se upravo dešava ovako. Videli smo na nekim snimcima Alexa Jonesa da je to već 2018. predviđeno kakvim će faza biti. Šta je ono što nam slijedi po vašem mišljenju, jer očigledno da COVID nije napravljen tako da prođe posle par mjeseci, nego očigledno da je dublja agenda tu. Ta agenda postoji jako dugo. Mi smo imali svinjsku gripu, ptičju gripu, kravlje ludilo, masu tih epidemija, gde spada i ebola, gde spada i SARS, MERS, HIV, kako zove ona bolest, su homoseksualci imali AIDS i tako dalje, da. Sad, znači, imali smo sistemska plašanja ne samo u jednoj deceniji, nego i izvan te decenije i ranije. Pa onda su nas plašili još kao decu planiranjem porodice, kao ne smiju deca da se rađaju tek tako, pa su vodili abortuse. To je sve služilo ka tome da se vrši kontrola rasta populacije, odnosno smanjivanja. Pa nas lažu sad da na svetu ima 7,5 milijardi. Lažu nas da u Srbiji ima oko 7 milijardi građana. 7 miliona. Da, 7 miliona, da. To sve laže. To je agenda. Lažu nas da u Kini ima 1.300.000. Milijarde 300, da. Da, milijarde 300, izvinjam se, zašto razmišljam malo unapred. Lažu nas da na Kosovu ima 1,5 miliona Albanaca. Nema tamo ni pola miliona. Nikad i nije ni bilo 1,5 miliona. A ono što je bilo, ne puštaju. Pa onda se manje rađa. I na kraju krajeva, bombardovanje na Kosovu je bilo uoči promene milenijuma. Znači, kad je bilo i tamo. Od tada oni više nisu ono što su bili. Postoji neka vrsta emancipacije, žene neće da rađaju decu, hoće da rade, hoće da su slobodne, hoće da budu kao Amerikanke, hoće da žive kao na filmu. Ta priča je rodovska, kod njih završena. Kod nas je završena još ranije. Kod nas je završena kad je Tito seljake vodio u gradove da rade u fabrikama. A to nije bilo slučajno. Zato što
zakon o nasljeđivanju koji mi moramo promeniti prvom prilikom kad budemo došli do neke promene u ovoj zemlji. Taj zakon je određivao da svi dele na jednake časti. I sad ako ima 6 dece i neko ima 10 hektara zemlje, onda svi dobiju malo manje od 2. Sa malo manje od 2 hektara niko ništa ne može. To se rasproda i onda nemaju ništa. Nema imanja. I sad kad dolazi do ekonomske krize, kad treba da napuštaju gradove, da je minut do 12 da se to radi, oni nemaju gde se vrati. Znači oni su prepušteni dinaru, koji sutra možda bude obezvređen, to smo imali za vreme Miloševića, evru, za koji se priča da će trajati još do kraja ove godine, eventualno do proleća, i prodavnicama koje mogu jednako i gore biti prazne nego što su bile prazne za vreme Miloševića, da nije bilo što da se kupe za jesti. Pa je penzioner imao 2,5 marke, onda su bile marke, penziju, za koju mogu da kupi, ako je imao sreću, 8 do 10 jaja. I od toga je trebalo da živi mjesec dana, što je naravno nemoguće. Gde ti ljudi mogu onda da se vrate ako su sa sela? Ili ako su njihovi roditelji bili sa sela? A kako percipirate ovo, prosto mi je nevjerovatno, to ja sam iskusio isto od te 90. Da. Razgovarajući s omladinom, evo 25 godina, niko od njih ne zna za taj scenarij, nikome roditelji to nisu pričali. Sramota je. Meni je to nevjerovatno prosto. Sramota je da pričaju šta su sve radili. Meni je moja majka pričala, ali to se odnosi na Drugi svetski rat. Mislim, ako sam dobro zapamtio, da se taj uređaj, drveno korito, izdubljeno drvo, u kom se mesio hleb, da se zvalo nacve. Nisam siguran. I kaže da su oni bili toliko gladni, mada moja familija imala istovremeno i imanje na selu. Ali su živjeli u gradu zato što je moj deda po majci bio intendant na dvoru. Pa su bili jednom nogom u selu, jednom u gradu i smatrali se građanima, pa su onda prodavali vredne stvari iz kuće da bi kupili za jesti ovo, pa da je... Kažu da je bilo u Sremu kila zlata, kila brašna. Da, sad, kaže, te nacve, kaže, grebali su kašikom, ako je malo ostalo, pa su jeli i drvo i to zajedno. To je strašno. Onda, posle 45. nova glad, dolazi Tito na vlast, daju, ne znam, malo putara i parče hleba. To je sredovanje. Moj otac je posle 45. bio visoki činovnik Saveznog izvršnog veća, rangiran odmah iza Veljka Vlahovića, koji je bio u tom sektoru glavni. Prvi zakon koji je donesen za ratne vojne invalide je potpisao moj otac, Jovan Čelik. Ko ne veruje, nek nađe. Moj otac imao pravo da se snabdeva u specijalizovanim prodavnicama za političare i oficire. Oni su mogli kupiti i kobasicu, i slaninu, i hleb, i tako dalje. On to nije hteo. On je bio pošten čovjek, dao je otkaz. Zbog toga što je on dao otkaz, i on to kasnije platio glavom, a njegovi potomci trpe i dan danas, jer nije došlo do rehabilitacije. Znači, jednom upisan da si protiv komunista, mada on ne vidim da je bio nešto protiv. Nije to čovjek da učestvuje u tome, i to je njegovo pravo. Tad je otkaz u firmi u kojoj radiš, nije ništa protiv. Ali, ko nije s nama, on je protiv nas, to je tako tretirano. Pa onda, pošto otišao u privatnike, već negde 50. godine, recimo i ranije, jer i njegov brat je bio privatnik već u to vreme, nije mogao da razvija svoju delatnost, pa smo mi preko oglasa dospeli u Bačku Palanku i nije trebalo kuća dvorište, gde možda ima šupe radionice, gomilu gde drži metalni otpad, uvijek treba, oni znaju da vari, sami napravio švajc aparat na ono vreme i tako dalje. I to nekom smeta. Zašto? Što nije zavisno od vlasti. Vlast i regionalna i nadregionalna i na državnom nivou i globalistička vlast voli da ima zavisne građane. Da ona kad zavrne, onda nema više.
Je li to upravo ono čemu ovo društvo trenutno ide i zbog čega je ovaj... Apsolutno. Ti si mene pitao za maske. To je trening strogoće. A znam onu pesmu od Bijelog dugmeta. Milice trenira strogoće. Da. Je on to, ne, ili Ne, to je baš Bijelo dugme. Bijelo dugme, tako je. Znači, radi se o treniranju strogoće. To nikakvog fiziološkog ili epidemiološkog ili bilo kog zdravstvenog razloga nema da se maska nosi. Prvo, u našoj zemlji ne postoji ni epidemija, ni pandemija. Ima više gripe i više se umre od gripe i od nestručno vođenih abortusa nego od korone. Nameštaju se cifre, izmišlja se, laže se, prete, upisuju pogrešne statistike, kupuju glasove, plaćaju lažni potpis umrlu tatu tuberkuloze da piše da je od covida. Ono ga zgazi u auto, pa Brnebić kad to objašnjava, jeste, a pre toga je imao koronu, pa je ipak umro od korone, pa se upisuje korona i tako dalje. Znači, laže se na angro, familiji nude 20.000 dinara za potpis, a onda bolnica dobije 20.000 evra, a onda kon dobija 190.000 evra na godišnjem nivou, zato što sve to organizuje i preti i plaši narod. Mi imamo situacije gde država ima mafiju, ovde mafija ima državu. Mi nemamo državu, mi smo okupirani, ne samo od te mafije. Znači, ta mafija je deo svetske mafije. Znači, oni, kad Amerika prestane da finansira svetsku zdravstvenu organizaciju, koja je privatna firma, slučajno je iznajmila prostor u zgradi Ujedinjenih nacija da bi mogli da lažu da su svetska organizacija. Nisu uopšte. To je privatna firma u kojoj glavnu reč vodi Bill Gates, koji je glavni finansijer te organizacije, zato što USA i Engleska su prestali da finansiraju. Nakon toga, naša vlast daje 2 miliona, ako ne lažu, možda i više, to je isto i privatna svetska organizaciji koja nam nameće ove mere. Očigledno tu postoji deal da se računa na zaradi od bolesti, od kupovine ovih respiratora, koji su zapravo sprava od koje se umire. I zašto će nama na desetine hiljada respiratora, kad druge razvijene države toliko nemaju? Drugo, Brnabić obećala, čim se to malo smiri, da će prikazati finansijske izveštaje, koliko je taj uređaj koštao, koliko je kupljeno, gde je kupljeno i tako dalje. Nisu objavili. Znači... A recite, da li je kriza morala koja je zavladala u cijeloj Evropi, ali kod nas specijalno, mislim ovdje na Balkanu, u Srbiji pogotovo, dovela do toga da se više niko ne poziva na odgovornost ni u jednom segmentu. Mislim, čak i kad se ljudi uhvate u pljačkama, krađi, u tako amoralnim dijelima, da to samo tako prođe, pa, da niko ne odgovara. Koja je svrha krivičnog zakonika? Da pretnjom otkloni izazivanje. E sad, za običnog čoveka to i dalje važi. Ali kad neko stupa na funkciju, pravi se pak sa đavolom. Ti ćeš za nas da radiš to, a mi ti garantujemo imunitet. Pa može unazad da se to prati, ja mislim da to nema više od 20 godina, eventualno koje godine više, gde po zakonu sudija nije odgovoran za to kako sudi. Znači on može da presudi bilo kako, kad se žalite, samo ako dokažete mito, korupciju ili ličnu zainteresovanost. Onda možete eventualno da se borite protiv te presude, inače sudija je uvek u pravu, jer odluka sudija je neprikosnovena. Šta to znači? Kad sudija neće krivo da sudi, a kad ima dve plate, jednu je onu koju prima od suda u kome radi, a drugu prima od mafije, a prima, onda je njemu jasno koga treba da sluša kada odgovornosti nema. Znači, to ništa nije slučajno. Sistem vrednosti je poremećen i sve funkcioniše kako zahteva globalistička vlast. Jer tu postoji stroga vertikalna hijerarhija. Kad Soroš kaže tako, onda je tako. Kad je Soroš rekao rušite Miloševića, onda je Milošević pao. A kad su ovi prihvatili da radi što su radili, onda je bilo kako Soroš hoće.
I Soros i Bill Gates, odnosno ta Svetska zdravstvena organizacija, to su instrumenti globalizma. Niti je Bill Gates glavni u tome, zapravo, niti je Soros glavni. Niti je to kapital koji je ovaj stekao na berzi, niti je to kapital koji je ovaj stekao praveći kompjuterske programe. Sve laži prevara. Ja to imam uopće da kažem, ali to je bukvalno tako. Ako slučajno nije ni laž ni prevara, onda je privid. Onda je imputirano mišljenje. Znači, navedu te da pogrešno zaključiš. Da to postoji, vidimo po tome što ima masa naroda koja bi se, onog momenta kad objave da je vakcina uvezena, dobro javili da budu vakcinisali. Za razliku od njih, postoje slobodno misleći ljudi. Ljudi slobodnog, otvorenog uma, koji ni puškom neće naterati da se vakcinišu. I sad nas ponovo dele. To je ono, zavadi pa vladaj. To su uradili za vreme Informbira, ko je za Staljina, ko je za Tita, pa su onda svađali muža i ženu, pa poslodavce i posloprimce. Od carstva je Babilona, ta politika je na Balkanu zavadi. Da, ali ja kad sam bio mladić, mene je to čudilo. Eko, ja sad znam za pravilo, kako mogu da me navuku i prevare. Pa su napravili partizani četnici, jesu. Jesu svi to znali, jesu. Jesu napravili da se delimo po partijama, jesu. Pa fudbalski klubovi, pa... Da. A oba kluba komunistička. Partizan komunistički, Crvena zvezda isto petokraka komunistička. Terate da moraš ući u komunističku opciju i to zapravo kreće od onog momenta kad su počeli da udare po braku kao instituciji, odnosno osnovnoj ćeliji društva. Zašto? Zato što kad je žena morala da počne da radi, onda dok ona radi, a raslojili su porodičnu zajednicu, samim time što je imanje podeljeno, nekad su porodične zajednice imale po 60 članova, pa su baba i deca čuvali decu, ne znam, snaja je kuvala, ona je prala, ona je išla na njivu, ona je ne znam ovo, ona je orao, ona je išla u trgovinu i da prodaje robu i tako dalje. Svi su imali neki zadatak. Kad se svelo na muža i ženu, muž je bio radnik u fabrici, ubeđivali su ženu, zato je ta priča na Kosovu danas isto taka. Oni su došli na red. Mislim, samo je da Srbima red, ne sad je i kod njih došao red. Sad i žena hoće da radi. Ako ne može da i natiraš drugačije, onda udesiš da su im mala primanja, jedna plata nije dovoljna, mora da rade oboje. Za to vreme dete ide u vrtić. Šta to znači? Ne vaspitavaju mama i tata. Zašto vrtić? I uopšte, kakve veze ima bašta sa decom? Pa ima zašto tamo uzgajaju. Šta i koga uzgajaju? Uzgajaju buduće ljude. Po matrici koju su sami propisali. Da je to tačno, vidi se po tome, jer matrica podrazumeva da deca budu fizički odvojena jedno od drugog u vrtiću ili u školi i da nose maske. Znači, ne mogu da se igraju. Ne smije da se diraju, ne smije da se jure, da trče. I ne mogu fizički jer nemaju vazduha. Njihova maska je predviđena da bude troslojna. Znači, oni neće imati vazduha. Imaće mentalni zastoj u razvoju zato što nemaju dovoljno kiselnika. I ponovo agenda svrha po vertikali od Soroša, od Bill Gatesa, zapravo oni su marionete, jer oni glavni se nikad ne eksponiraju. Evo da završimo sa posljednjim pitanjem. Da li izbori u Americi, ja vidimo da se sve češće po društvenim mrežama prikazuje taj Q pokret u Americi, Donald Trump kao borac i on definitivno jest borac za svoju pobjedu na izborima, jer ovo sve što se vodi oko globalista i tih suverenista je suštinski vezano za tu pobjedu na američkim izborima. Da li misliš, Petre, da se stvarno pobjedom Trumpa nešto globalno može promijeniti ili će i on u stvari biti kao što je i George Bush mlađi i ucijenjen nekim 11. septembrom? Prvo moramo da razumemo da u svim ratovima, a rat se vodi neprekidno, bez obzira da li on svetski rat ili regionalni i tako dalje,
To da li smo mi u svjetski rat stupili, nismo, to je diskutabilno, zato što se ratovi vode po svetu, još glavne sile samo nisu se direktno sukobile i verovatno je tome razlog što imaju atomsko oružje, možda bi onda bio kraj sveta. Ali rat se odvija i ta pravila rata su takva da onaj ko finansira ratove, koji je organizator ratova, a to je pre svega Engleska imperija. U zalasku, ali... Samo predugo godina u zalasku. Da, velike imperije jako postepeno propadaju. Rim je propadao 300-400 godina. Ovo isto bila velika imperija, mnogo veća nego rimska. Prema tome nije čudno da i oni propadaju duplo. Oni su napravili svoju ćerku Ameriku zato što je Engleska ostrvom ograničena u svojoj ekspanziji. Koliko možda ima ljudi, koliko možda ima industrije, koliko možda ima vojske i tako dalje. Da ne bi propali ranije, oni su napravili Ameriku koja je pesnica, odnosno svetski žandar, koji kad treba negde neko da dobije, onda oni pošli Ameriku. Ali Amerika nije mama, ona je samo ćerka. Da je to tako, vidi se po tome što Amerikanci iz svog saveznog budžeta plaćaju porez Englezima. Za razliku od USA, Kanada je direktno kolonija Engleski. Kao je Australija. Kao Australija. To je taj njihov Commonwealth ili... Pa preko 70 zemalja je Commonwealth. Da. To je ekonomska zajednica i šta se sad tu dešava? Engleska se potrudila da ljudi u njihovom carstvu, toj velikoj zajednici, žive bolje i mirnije nego drugi u ostalim delovima sveta. Zašto je to tako napravljeno? Pa da ne bi digli revoluciju. Što bi se neko bunio ako bolje živi nego ostali. A zato drugima ne valja. Zato drugima prave ratove, revolucije. Mešaju se u prisilnu smenu vlasti, a zato se to dešava u Belorusiji. To se desilo u Ukrajini. Desilo se kod nas. I oni zapravo vladaju tako, zavadi pa vladaju. I naravno, imali smo slučaj sile osovine, sile zla, druga opcija antihitlerovska, i u Prvom svjetskom ratu je tako bila, Antanta, mala, velika, ne znam, uvijek ima dve sile i oni finansiraju obe strane. I obe se zadužuju za oružje. I uvijek jedna njihova opcija pobedi. Sa Trumpom je bilo planirano isto. Međutim, Trump se izmakao kontroli zato što on radi neke stvari koje se moćnicima iz senke ne sviđa. Šta on to radi što se njima ne sviđa? Pa on pokušava da se oslobodi te globalne vladavine preko novca. Budućnost bi trebala da bude takva da pozajmica ne podrazumeva kamatu. Dalje, ruši se svetski ekonomski sistem. Sad, koliko je to sporadično i autentično, jedno pitanje, a koliko je to predviđeno da se prikrije finansijska propad Zapada, to je za diskusiju, jer Zapad je bio zmija koji jede svoj rep. Naravno, nije ona jela samo svoj rep, oni su čapili malo tamo, malo ovamo, otimali su celom svetu, krali su, pljačkali su sirovine, energente, ljudske resurse, evo i sad kradu nama školovanu omladinu, prevlače na njihovu stranu, bilo u Ameriku, bilo u Evropu, to je njihova kolonija. I naši ljudi koji smo mi školovani, oni koji bi trebali danas sutra da budu kostur ovog sistema, oni odlaze. Mi smo uložili u njih. To je isto jedna vrsta pljačke. A tu se ne može ništa. Međutim, Zapad je odavno, odnosno oni ljudi koji vladaju Zapadom, su odavno odlučili da menjaju poziciju centra moći, jer to lepo vidimo. Babilon, pa Egipat, pa Venecija, pa London, pa onda su pokušali sa Kazahstanom, sa onim gradom Astana, pa je tu Putin nešto zezno. Pa onda centar ekonomske moći i prirodnog razvoja sele u Kinu.
i uopšte nije slučajno narasla. Ona je tako brzo narasla da je to nemoguće. Kao što je bilo nemoguće da od 1933. godine Hitler razvije Nemačku koja je mogla bude vojna sila broj 1 u svetu. To je nemoguće. Svako ko se razume u ekonomiju i u vojsku i u međudržavne geopolitičke odnose zna da sa 6 godina bez pomoći sa strane niko ne može da razvije armiju koja može da ugrozi ceo svet. A pogotovo da nema rezerve nafte i da nema izvori nafte. Čak ni ruda nema. Čak ni ruda da vodi jedan tako dugo trajan rat. Da. Ili onda, recimo, kad su došli do Rumunije, nikad nisu smeli da osvoje rumunske izvore nafte. Uvijek su došli samo od toga, kao ono mi oko Vukovara. Kreni stani, povuci se. Pa logično je bilo, ako stvarno toliko moćni, da osvoje te izvore nafte i da budu samostalni. Ne, ali onaj ko je vuko konce tim lutkama, on je time mogao da određuje konačni ishod rata. Jer onaj ko ima svoje izvore energije, on ne mora slušati drugi. To je interesantna bitka oko Stalingrada, zašto je Hitler u stvari insistirao da se ide na Stalingrad, da nema izvore na Kaspijskom moru, na izvore nafte koji bi mu obezbijedili dugoročnu... Zašto je Stalin branio Stalingrad, to je logično. Da. Čovjek je imao kontekčnost i ako pada Stalingrad, pa će i on. Ali nije logično za Nemci to. Da. A oni su skrenuli sa pute ispravnog ratovanja. Pa onda imamo situaciju gde je Rommel, koji je bio čak neko koji je trebao da potpiše kapitulaciju Nemačke. Pa nije potpisao, njega su žrtvovali, dali su mu dve mogućnosti. Da bude ubijen kao izdajnik, mada to nije ni bio u odnosu na Nemačku, a druga je bila da naprave od njega heroja, pa onda isto će umreti, ali neće biti izdajnik i tako dalje. I on je izabrao da bude heroj. To je ono kao kad je turski sultan slao svirani gajtan, odluči kako ćeš. Tako da neko vuče konce jer da je Nemačka stvarno izgubila rat. Kad kažem Nemačka nije bila sama. Cijela Evropa je stvari. Ne samo cijela Evropa, nego Nemačka je finansirana čak i od Georgea Busha starijeg, a takih je bilo milion koji su finansirali Nemačku. Znači i preko bare. Hitler ne bi preživeo. I kome je trebala ta priča da je Hitler sa Evom Braun izvršio samoubistvo i onda je neko polio kantom benzine i zapalio njihova tela. Lobanja Hitlerova se čuva i dan danas u Moskvi. I genetski je utvrđeno preko DNK da je to lobanje žene, ne muškarca. A on je živeo do 60 neke godine u Južnoj Americi. Da, to je postoji film C.V. Vuk koji je radila britanski istraživač. Interesantno je, kažu, kad je Zubar došao Hitlera da utvrdi autentičnost po vilici, po dugme, da je rekao ovo je vrlo loša kopija. Tako je, zato što Hitlerov Zubar je imao uzorke onih otisaka i tako dalje, nikakve veze nije imao s tim. Drugo, bilo je 3 Hitlera. Nestali su. Ostao je na kraju taj jedan koji je preživeo. Ja mislim da su ona 2 bili neki drugi. Zašto? Zašto pravi Hitler je unuk od Rothschilda. A Stalin je također unuk od Rothschilda i njegova porodica je bila 8 godina u Parizu. Imao je rupu u biografiji 8 godina 7, kao Hitler ima 7 i Tito ima 7. Svi oni koji pripremaju da vladaju posle, idu na školovanje i nema izvestan broj godina. Naš predsjednik nije bio 7 godina odsustva, ima kraće odsustvo u Londonu i na ovo je radio u Gvožđari, gde se prodaje ekseri i šafovi. A znam mnoge stvari koje se ne uče u takvim predavnicama. Da. Gospodine Čelik, hvala velika na gostovanju u ovoj emisiji. Nadam se da ćemo imati prilike ponovo i vrlo brzo da još razgovaramo, jer nekako događaje stižu jedan drugi i svaki dan neke nove aktuelnosti, tako da ćemo moći da razgovaramo o onome što nam stiže. Sve je pomešano, sve je uzročno, posljedično povezano. I ako mi pričamo o hrani, o zdravlju, to ima veze sa globalizmom. Zato što postoje uvek neke agende koje utiču na to da ne živimo dugo koliko bi mogli živjeti,
a čovjek bi mogao ladno, ako bi se pravilno hranio, kad ne bi još štetnih utjecaja, živi minimum 120 godina. Prema tome, svi mi živimo u prosjeku 73-4, a možemo 120. Neko je umešao prste. Znači, svak ovde oko nas, pa i mi, doživljava, trpi radi nekog uticaja. Taj uticaj može biti merljiv kao sa zdravljem i hranom, sa injekcijama, sa maskama, sa prospanjem motorova iz neobeleženih aviona, za koje se kaže da su natovski, što je potpisao Vuk Drašković. Ti štetni ugovori potpisani za našu zemlju ponovo se odražava na kvalitet naših života, na naš životni standard. Narodna banka Srbije nije srpska banka, ona je ispostava Svetske banke. O tome kako ćemo monetarnu politiku da vodimo odlučuje se na drugom mestu. Suštinski mjenjačom, samo mijenja... Znači, mi moramo da se opametimo, moramo da konačno dobijemo da ovom zemljom rukovode rodoljubi, neću kažem namerno patrioti, zato sam zastao, rodoljubi. Mi moramo da poništimo sve štetne ugovore, da poništimo sve štetne prodaje, da poništimo to što je ugovoreno sa NATO-om i da se orijentišemo kao nekim drugim saveznicima koji nam neće raditi sve ovo što nam rade ovi sa kojima imamo navodno savezničke sporazume. Gospodine Čelik, hvala još jednom i vidimo se vrlo brzo, a vama, poštovani gledalci, hvala na pravom ste mjestu. Subscribeujte se, pretplatite se na naš kanal i pratite naredne emisije, imat ćemo nove zanimljive goste. Prijatno i dođi.